Me ye busy. Me ye busy pa me ni bele. Me ko preachi bi o hana sofu bi frɛ me na ma beboa no adwuma bi ti na me nya akwan kɔ idrusu ne nkyɛn na atwa be 3 weeks ti mu anam se da bi me bohwi ne makɔ hɔ enti me kɔ ye no ana idrusu nka kyem se nyinsen no asɛn na me bɛn so namba so me frɛ me nya nam se me frɛ na me nya no ti me kura me enti me hu de ɛkɔ so no wɔ sɛ nyinsen na asɛn nam se sa asɛn de a ɛho asɛm na nka me bɛka na me fa atwɛdeɛ ana medi kan besi wo ha nti nka afi na me kɔ agogo kro nim enti sa asai dia me mpesa wone no ebetena biem ene me bubo mugu ne so me de ene de bubo mugu ne so ne ne yere kura ya me dance ni bese me mpese wone akora ne betwempre be ne minim asi awie mintumi medidi watama na mintumi meyi bie ne ntena biem idrusu se mate se idrusu da so fla akola na idrusu no woya no ato bibi no wode ama no de wode ma no ntine na ama akola no nso edi na chi ma me no kura bi wo ho aye nka nkire nipa wo bayi nya akola 19 years awa wo baako enti de wo ye bia onim we sade na wo ye but the way wo ye sa say ye to bibi ma na se ye de dada mama de enti America ne sa ne say me ka asema akola ni idrusu achi no idrusu no me spake ne so na idrusu ne bu afu ne buafu no aka cha kresa ene o ma me pese me no betena de amene wo twempena de ametoma ewu bia na me beje wo gi ne ma wato o beje no anu ane na ene mama asem na no o beje na me ka cha se me mi hu biem da se wo befre akwala no ana so wo befre se me sendiska me mpe wo ne na no ne nkomodi enfle no na idrusu akate phone no o kate phone na my friend 25 may score idrusu se wonfa na asem nyina ne se idrusu yele no meda ho na mimi hunu se akola yi woni idrusu yere no na idrusu yere ne nyam na mi hu se we nso nyam na wo mu nyina so yare e wani suade hu ani suade hu no mu na mimi hu se idrusu yere na bo we ni dua na mi huni enti meda kwa mi hunu saade no na mi hunu se omumi enu to aso na obi kita beyinsa idrusu ile ne nso obi kita ne nsa na omu nyina ekọ enti wo muduru ho no ana mi hunu se wei edi kan wuye ti owuye na mi hunu se yede ni sifundakem ayi amenem eche na mi hunu se idrusu yire ne nso onso da ho serious a asem na anu odin ana ade ni free meni so me so de me hunu bia na me solitransa na ma bompa na menya ni mikro na ma bona mane na me se ade a me hu yi ayem se bibi akoso enti anopa na me frɛ idrusu man flewei na me bisa se idrusu me ko ni straight sansa me hu ade America ni suro me hu ade no na me se oyere no wabɔ akosudua na wogina phone so na me se me se wabɔ akosudua wose no kre na me se ebelebei wose ya che anam se nti ache na wentimi ema mama ne ye se bia bibi sei ana asie wonim se waboni dua na edrusu nti wo mo mama ne wogina so wose ma edua ne hyem enti se enye se me hu idi a we ya asem American me hu ne mplensem me hu ne mplensa de me hu ye nti ana ma me de no se den eduabo ne bai eduabo no ene se me ben ne me sister ne kwa asori enti drusu yele ne te se we ne kwa asori wo sa asofo na American ne ho ana edrusu yele ne kɔ ho enti wo kɔ ho no ana wodi asem ne kɔtɔ sofo ne na se edrusu yele ne hu se we one ne ku ne twempana yes ode kɔtɔ sofo ne nim no na sofo ne se ene we ne nkɔpa edrusu yele no akyɛw ti sofo ne ma we ne kɔ idrusu yele fi ti wo che se woduru honom no na idrusu ne wodem ti wo pe sister na chew no se sister me di dwato ane ba me srew efi na akru me ne idrusu entena biem na me ma me kula tu me fo hwa na wo so otu ja akosia ne akosia kopa ne kopa chew ene ka sem bia ni ho oduru ho no ana wo so otu ja se won sole ho nkonye so de eja ne be hye no oba afun oba tantan na che se odidi ni twa asetem na we ne nsu kodidi ni bi mama etesenti wasa meka yo enti sa na woka chele no ene ma akula nso kan bi de chele no na sister ne frefre nsu no wodi bodu ya ti na chese nyese me hu idi a
kabeti ana de be siesi yes asem na de na matena wa na monko dane dua mama me de edua no me ka kire Idrusu se enamoso na asem wo nyina aba metimi ayedua ne ho adwuma na ansa na meje ho adwuma je sa abena ne wo ho ne yere no yes Idrusu wo ho abena no e wo ho nyankopon otumi che nzue na wo frɛ watu anamom metu anamom nyame de etie sof maame wo ye sof maame de ba maame so mfa menim de kakra moa nyame wo ho otumi che nsuo no but yesi baabi e kyekira boa no e ho ne yesane no ansa na dua ba chi obi no e kire se ye di asam no wo hunhu amanipa na difo enti sensu sanso ni pia bonte a ne ma no se dua chi se ya nye sa spiritual ade na mfiri ho a wan hwa obekum ba se metwam entwamu da because dua na chi ena one oba no ni nyame ni anyonko fa bia wakobo na sebi na dwaman ena numu ni afato aboni dua bia onye obi ahwe na bia ni tan na nipa na boni dua keka na wo se yegire nyame tumi so na yasre e dia ma no na se onim papa na wanye akọ obi kunhu ne na kokon na waboni dua na dua na kye no se ya na ne dua na nwie ansire nyame ama na mama mo yese nyame otumi wo bedane dua no a wo beku ba no me trust me sa program we ya ye ayaye enu nti obi ba be gira TV so metwam wo hurihuri kofia no akọ mama eti mo hwe woni ye menimpa na menso menim nyame a yo medinachi na de atense menya metwam keke nya metwam se medema no mede atwam me frenzue no ayo se utu frenzue metimi efren na nienti a ama me kan se me mpese me benitrimbe ne de na akoba se waye bibi na ne maame na boa no me maame na boa me ebi obeto akoso ayade no eti mama se eno nti na me yi me ba mo ba ye ni nyina asembe na de pa na hamwa mo pese ye ba mu beboa de me pese me kan nyina ne se Idrusu no maka chensa wontena ne baby Idrusu ne nti ase se makoka se na ba de oti ase wate ase mama nko ne ho akos peja jiwunsa ne kasa akosu papa no hu no because Idrusu ni nsem a ye friend fon so a wo boro so na bi je mo friend no hu no ka che so wo yere pa cho de bi wanka pa cho de wanka so wo yere pa cho de woni ne tira manya sai Idrusu se 1 year 1 year mai be 5 months as 6 months na ede na ne yere kokon yi pa cho ba ya sorry wono no nim se wona me kwa sorry ti wona na planning na anso asole nso wani je hu e ba cha ma kwa sorry ni mu say yes mo ayade onim se wona ma sorry nto ye no me was to be ni ya you feel said you don't say ya we to be sure you say na woni mu de da ho woni mu awo hu ana me de me mfa hu aba ma me abre wa 19 so nya fe ne be so awo ba ko asanya ni sikaleji ba kwa ka hu store ne ya sorry ni opposite ntina me gina store ne eni mu tonsu ena na ire ne ba e no nso bi tonsu na me kram gyen so be tonsu na sa akọ ne baabi ti mi ti store ne ni ma me so wura ya sorry maame no wura ya sorry na me nso me kwa sorry dem nti maame nua ba ko enso kwa sa sorry na ebe me ne na ekọ na opi abonte no beka kire me se akos on se Idrusu ire no aba asori dem na me se meti enyi no beto nso wa na okwa asori no se enyere ye nkwa asori dem ye kwatena me kwa na me se meti onyi na one mbeko ti meti onyi na me se ma ya alert ai e wa so dem ho me pa cho se baabi o hia me on baabi o be hia me akosu yi wo se Idrusu anka nkire wo so wo yere ade na hu iwa ntwa so me pa cho eno na me chechi ma pa ko sisu eno me won trese pa wo ho enti saa time no obenwu se me wa asori no wan ka hwe ne epon asori saa time no so na me woni me da kopem so ne me kon ye ohu me ma asori no no ni me da nti me na mabon asori dem kra de ekokon Idrusu giri nso no so Idrusu ni o Idrusu ne da foi atiato mu also 35 years papa o 60 kro benya when papa mu benya 35 years Idrusu baba Idrusu u benya 64 me na me catch them wo eja Idrusu utie ye wo hwe ye wo fon no fa akos mama nkas no nkasa se batai enti pa se edi na ya na mo hwehwe enti sabi akos papa unsuro no
papa and photo does into cry one soon. No, Bacobisu. Mammy ni Jamrana, one woman, 1 million as seminal. Nayan Same Twasso. Me pacho mizu 5G. And I had a esum ya hoku. By your soft mamma baby, and Wagina. Copebito. So we are ye to Poja, what the idea be a dear Munamu body. We miso free more. Manager Daniel now overseas. The Quasem. Ubenya bibi kan supermarket about post office Anomanji. Outcome Royal Ventures after Baptist University. Anomanji taxi station. Yene charity hospital no dey no PNC Ventures no na Sachi Enterprises afabinchi onyabi kofodua for mo nkokwaku akire hwai na mo nkogye bi baby a wo bia eye imrom swami nrom hanso KF Kimfu wonso benya bi mo frɛ ye ne fa bi mrem Dr. Silas nso na mu 0246270221 21st clinic sciatica expert eye no kretro do achinyegye bi enim wo to asentin twetwenwa koma bo kinkim akoma yade da so yade bia wo de fabra yakache ne hwe ma 15 branches across Ghana kuma se we overseas ye be afa radio oboase council quarters ye ginemu papa Domi market enkran Shunyan enkransa techiman 0540311311 Bishop 75 minu akoso ya ja ye niam wo de aba papa kwa buruchire niam wo de aba ye digu yekom wonsa wonan ba bia engagement rings ni ade de gugu mi kom ni mi nseng na fa bishop wo ne bo fofofo mi si ukra 4 CDs obetimi atade wa bi ho so ensei ye wo plot 17 imrom kumase ade she market echi obetimi afre wa homadbofo iso 0598585219 ni what scientific and clinic and diagnostic services wose a wodi ebe ne baso ntremu wonyame ama ne tumi be ma wotadu yafon ukwati ewu kafra ma say Doctor Nimwa, ni what? So be mena twa komu a ye fanko fibroid da wudi enum me pacho udu sie ni matim kaja ntini mwadwuma oba wase bia oba mena katwem wo hawo brabuom cancer ba bia da bia da se da to da minim da wawudiem ni nyina da doctor se onyame ama ne ho akokudura obeboa no wayi ni nyina nso e de afiri ho ama wo kasemu yade osotia na etie kokete so a wonna eye ni what wo hwe ba bia yade ni fransa na odi dra kan ye watonsu munako junction yeni adansi wa bank de animhwe circle photo Ramadan yeni NS chemist enso de animhwe 0244087687 Oboeba and Medical Research Center was cardiovascular diseases na chese akoma ho haubia obo kratumi migraine anase tipaye dendenden utifa gausa na wani pese tutugu fom eye papation so enso ejina mu pa woso ejina woso fibrani efiru umoja broso fatiku ya juma kakra bia na wabre afei wo bre ukon ene wo bo otumi se yawo ankasa wo ni padua nu yenko obo ho hepatitis diabetes awomu hawo ulcer yem chronic typhoid die oboni sedwie ya wado atu menu last stop ye ne sof mami kenke ene die nimhye ubetimi afra 02572472 ye adwuma fridwada ekopem memene da anopa no so kopem ewia enumenu empem BBC Boris B akokọ ayenhye na duro na yatete ne sefi akokọ ne namaye de na ye organic kremonia kuninti ne metubia ma brapa hisifu mumuni obi atumi wi bi salufu ene mamuna baba yidi no nyina la ewi bi so eyeye say ye 16 kopem 12 kg akokọ sere akokọ nsa akokọ mo akokọ nufu akokọ ta ni nyina krameduane so abusu se tam ubenya bi e wo Bantama High Street Presbyterian Safasa market Santasi runabout ene unity o idea nhwem Poku trading adum SG More Top High Shell Body Junction Frayan 0544444453 Boris B chicken and now see we akoko abi
abe okunini mami abe ya santoa no baby bidro mu a wasi apetete sekrantia wa hunu banchi wasi be ma wo su tadua anya dwuma ensa wate egu hu fa brodo no so obeje wo yafuna boso ayam kronti yatua umoko yatua wanka mami abe yi wo tro no ama wo hwo aye kutu ekire wura na ba to da wo so koko puma wo to brayo mu hawo na syphilis de ene wo sakora wonso hunsuo no kwabo anyina tutie gu fam to pa ngudu dantuom wose bro second study anemia holy heart buronic fita na beto nchia wadino bomoden na bra ya otano so patrapa new site 0243 345 392 and 0506 460 208 mami abe na yenuanom ene ya dofo udi akire ene ye wo Holland Amsterdam ene Germany club members makuma Patricia Kweje one didom no anim sister Charlotte nyame hirawo na na ma wodro Shelly Lizzie Abra Doris Auntie Julie Ora kwaku buadu sister Nana Grace After Nanecha Sister Rose, Patricia, Portia, Adwa Vida, Ma Christy, Obapa Christy, Oyetele ni opamade ewa Amsterdam. Cynthia Dilas, Enna Gifty, Sister Fosti, Sarah nso Belgium, Oyetre, Nyamishra Germany Foso, Emmanuel Osei, Felicia, Lydia, eni adwen Shrefina. Nyamishra mo papa club members. Eti anti age, se utie mi a the hag for we show no afreme na menye moleste no akosu ena ya de na ne kokon ya obodua kasaden ni ko tu me phone nti me na ma bontin mo no nso bi aso me bo atali ena wo bo masum nti obo masum se me minim de nti na me busan se de nti na wo bo masum e wa no se me kuna to phone ma phone e kran fa me na me kunu ne to ma no ne me pre phone ho ana phone free toy ana phone ni mpapai ana boy bi gina me chi na obefa phone ko fie boy ni nsu minim no so obefa phone ko fie na one me ku wie ya na okoe na me nsu me kwaje phone enu mu na odi hu se emia nti asori a me kono mi hu na ono nso abasa asori e de abetu yesofo ani oba no ai aba asori wo de abetu yesofo ani me yesofo ka che me say ofre me enwumre bi na abo be 45 me kra me ko fie no ni ho no me twen ya ama ne bai nti etana se no ka che me say sister ne de abetu na nim se me imagine ku nti ne se imagine ku na me nkopa na che na me ntwi me mfe be ma no na asem mfa na asem na asem nko sikwasi ada me mfa mu ayemble na tuko pa na che ba chan ti me ko ye no me konsume me ma me nua ba ko me ka chere no no o ya ade nti na me nyi ni so obenya ho ti me nam kwanso me ko na me hu madam fige obi na me ne ko ye nti me ko na me bo ago de na ne kunu ne hyedem ba no nim se ma ba fi ho na ne re ne hye ufa idrisun tagi akosua couples na ne re ni pie bai so na pa ne chew opie ba na mbunko to dwe na me se ma ye ma agwen se me ba be pa na chew kra dada ene ye sofo nso ka kire mi sesi ti me ba ye na ya chew pa nkwa na me ye de me de ba na mbunko to dwe na se me nso limfifi wonko no wa anyi chew pa no de bi wanu akotu ja so di ja ne be hye mani nti me ene ono so ne koku odu papa wa ne baba akọ huru mpabo wo nsu fin bi mu no wa se nsu ne hwie egu me so wa na ne kunu ni pie no sa akora na hu so wa ye bone wa fom na so no abo ni mu ba me pe wa che wo so hwie nsu ogu ne so ena oni me kwa wanu akotwebenku daddy odidi matem akotwebenku daddy odi bebo me wanu odidi matem odidi matem na me nsuma no ti ano afi nso obi akopa che na so akoti akotu mfacho se de no si di matem ni ntina ma me nsuma no ti ano efiri so ko che o panachi no woni di rusu no matena bi kanu kro me pacho de be ya oflemi ya ose ya nya drisu ya nkwa homa no so abrampa ye ntem na emi se wo na dwuma mu kola hello eja drisu ma he no pacho na ho te sei nyamina adum boko uni makos ai me pacho
o se na mo won kita hudie bi na saa bredi eni ho eye no kore ono na ye ana ai o se no one o twempena ba se magyae ye pese ehu se wo ka no kora ye no kore jai de o ka se bu me jai wo boa na chese mo wo ho ya wo and no ka tell say wo fa ibi no sending it can on body sending it ka iti wakobo ni ti no kola akosu iwu nka no kure wo ba wu kwa o enti no dua bo so wo yira boni dua ye be da ni adani dua no wada woroma eta no ya sinkonya wo be ye 2 times me free aduma no be ko fie bia no na me yiri ni nadam ko bi me yiri me ko fie ni na o ne me na se akosi ni no pa ni se oba chima on ti ko osonne aji se ofiri mu enti me ka kire akosi ni wo pa ni se me ba ya na me yiri se ne ho be enti me sa ba ena me sa ko bia me ko fie nti me sa ko fie the following week ena madam ko no so say ono so eta nyen me ena me bi sa ko si no wa pa ne say nta de o mu ye no kra de me ntia se me jana o so be ba mu ma na e betima ta ni bia na me yere ne madam no ko bi ba o me yen ko da na Idrisu akola one ne twempena wo yira boni dua ye na ne dua no wo da so ma ne sika wonum se ehu pa say and they ono na on ya wo this kan o ka say o this na me wo bi afema na me pa che wo yire wo ne akola iti sa wo yire ne kuma anwoso ada na wo ntwa so na akola ne so nya ne fa ahodie say dani bia no bia e ko ni baby sa me pa che Idrisu na wo mfie sei me ita me gina do mo 32 Idrisu na de wa hedana ade jai u photo ni hu ye de u ba 50 me hello Idrisu madam me su photo yi de obenya 50 David na Jumadin Jumadin ampama akokorabo no abantem na ya wo yi aba mu ni wo ba kai Idrisu Baba Idrisu madam enti se ne kura no akọ sui no hello wose hunu no wan kan kire ne se wo yere eye no kure eno ta omu bisa me amapa no ta kire omo te ono oni mmere ena me na me ka kire ko ese wifi be ebe hu die ba ta no na we ede na ho ba ya beni ni na ba ko sunu na eye ya ma wo yiri hu se wo ne wo ho yes oba mi ti o be stands ni na mempene Idrisu se no se wo se da be na ye na ni dua no enu de hia say dua no kan ke problem ni be ho problem ni ho omo omo ye ready Idrisu omo ye ready ni e ba wo yire ne beti asia ma o makodane o si mi ye ready Mrs. omo ye ready akosu ni ne maame mo no e ye ready no omo ba wo yire beti asia ma o madane ana maame no kwa de wa ba o be 2 times 3 times na ba de ye ko ba ni bia no so no won ba ho bi aden ti na no pa ni gina bo bi sa wa ta edia no ho be jam bi enu na me ntia asia no why wofa ono akoni wapa no ita ono wo gina mu se yen ko tani bia na maame ne si wa ya pa ko maame
oye kodani na wo onu de so nko bi ntini wo fa betimi edi akire na o makodane na me kan wo pa no kwa ba me ti ho ebe pa me eti da ben wo mumla ne mo nkodane mpa chew me say de me wo jim o ba da ben me ye radio me da pa me pa chew edisu akora ne fro se mani sika e ma no why na ehu pa me da se wo akosu no so wo yakola boni ehunum sa on say wo yakola boni wo tia say oni pe manager so wa friend see ma usika enkoba uti me kura me bisa no wa ha wo so won friend biem say eduani ntinu say be ya obema ono na ekwa ejina ne so ye kwa akoda ni nti o frame a memfa ebia na ekwa akoda ni duane ma frame wo fa aka akere ni nti bi wo a o frame a wo yakola boni yanka no kura nkire wo yakola boni ye nyina me yesi so me metena nya hypocrite ye ni ko obi ku twemprape na wo de one obi ku twempra na wo de gidigidi sana papa isi wo de wo tano a chinchina twan wo pesa ni yiri hu no wo pesa wo kire sei me pa acho da me ko fio e da na me ko pa acho me ko wo boa wo ka no kure wo so ni pa na ja ya papa i friend sei sie ya wo so ma usika ni kire sei wo ye bad girl na your life ye wo ma me ye sofu ba ara na pesa wo nke kaye ekeka ma me ministry wasofu ba yeso nkodani onko ahye so nko sane dua ade asuban no mu ye ma na musisu maiwa mu maame no mu pamu yie tie mu seda wakwa wo ba kwa betena konwam eso obesu adwuma no dabi wo de try sia fe wo to wa betena no mu de space asi wani se omo obi ahwewo yare wa agere mo diamo mo ka sa mo maame no na mo ye wo mo wo maame ba bi enyame di na gina no wo ko na nimu a o tu si wo sua dwuma na akwa papa nte se wo nsuro no eniema perifo ye hu a ye twane eno ne nkola de akukuduro e be sia hwane nte se hwetire pa ko se unsuro ne nte se a we ne hu papa mo hwede be sie ma meri brem ma tutu judge me dase wala kofa ba sho wen pacho ni din ne de say o de akosia hema o sere yifri wani akosia o fragwa o toya mo dadodo hele ni afim mafimu ko esimu achinam o toya mo dama hemu eya mo se wo a ye di asanwa afrem kokokokoko frem ubie so emu ko maseso school fees no so nani mo chia e watch na BJ ni so bet na enu agi e ma e di ho adanse obi asa BJ bet ni ye ne dia ti me dia me wan say o mu ye de hu ye message eba ma we say bet na ya BJ dia etu anu so wan na mo dem enu oyi ni bet ya enu se be we say ke se ni pa mi na frame ma Mary Brem yo me da se judge na ensem say no ya na menta emblemu enkwala no bebre waduru baabi a wo se o decide o gina eyie na brabo esiye na judge mesra wo mesra no mabisa se akoda yi baabi o tie ne baabi a maame ne tin one hwan na one is of maame nua enetie de nua nete enti enam se mumu atiri nti on se sof maame ye nyina sof maame na tuwe sof maame so ye nyina ye nim adwuma no se ne busy a ewomu ene emu hawo ne mu amane se obonefo ne ya ne onyan ne se ofa baabia na nye yi a ne se nkoda eben wa na wukunu otimi fa baabia no de be disturb adwuma na wo ye no enti me de nka baabia wadure ya onyansi ne 20s mu kra no enka wa de wo ho a so we school JHSS no wa nto aso se yo edru say ya in fact ya na omo akono wo wiase no ayekese
omo anigye wo wiase no ayekese enti won se papa yi ebeye din be nwanwa se papa yi pa ne akwada we won hwe ho enye ho no hwe se de ebeye obenya sikaye ne ti se de ebeye obenya atade ahye de abaso ibi ahye se de ebeye a obetimi aye free no awurawura but sanka wade won ho a on se utimi ka se why busy ye fie ne first ye fie ena ye craft first wo say ye dey ye hwe na ye save wo because wo be ye nkrofo ho adwuma wa abonten na se wo ba nso anya nkwaje a na kwan bi so na achia kakra so eninti edru say ya srese asofo ne asofo maamefo ye ma na ye teenagers ni ade ye ma wo munye dey emme ye mo what de wano na one ne kasa dia enya adwuma because edru stage say ya eden pa enti sanko ben wo mo na wonim ne nkoye ne maya wonua na ye de but sabe awo de wo ankasa wo akwada ne pa na utimi control akwada no ni movement ne ade enti ye besre se wo ye sofo maamefo ye ma no ya na ye twa omo agya dodo ma ye busy ma ye why no mo ho no why ye busy eye nipa te se ono a eninti ye nhwe ehonso na emwa because Satan nyawa obekọ wachi na wakwa ye ho basabasa na disturb adwuma na wo ye dey wo ye no on se duabo abam so wo ye sof maame wontimi nkohobi bi nsusu anka wo se wo ho na bibia eye kama eninti ye besra se asofo a etie ya ne asofo maamefo ye ma ye ni nko ye ma no teenagers no ye ma ye ni nko won ho nyesa wo tete no se sabre wo tete no kro obedwane afrifie onfa ho ba eba nso a wo so na beba abeda enti meye ni nko won ho na ye mfa de hia won kakra no enye de emma won na mpaye no nso ebetimi abasa wo bompaye man krofo nso obey kura me mompaye man aha enti ya stressa ye nya ne sa na said emma ye nso a mo abenzo 18 19 wonso ka wo ko ba akono ka wo sa wo ma eno aye lesson ade ma last na me hwe celebrity bi ne neba abaya kitikiti na no ye movie na obi interview no ye interview na kwada na sem oka e kama kuma pa o se omo bisa nsa adan ne besi sabre watimi kura no ho na ne dress ni ade won hihye nkrofo ntade bi nso oyi movie o na o se ni maame ye sofo maame enti on pese obegu ni maame animu ase na chese ono ankasa no obo ne na dwiri mo po enti wo 18 19 wakofa ba kwa banka din kasa abre wo yire ho se wo bebo maame adwuma ho ban na ma ankofa animguase bia ma to the extent say sabi idrusu minim say oya kramoni oya den omo ndi omo nsuro aware amorosuo but wo no ene wo se hu ba bia wo begina wo maame nti na aboa ma adwuma no nso so akoso na sof maame obi a wo se wo no unko ba bia abosun no so betimi adane dua no no me so menti ase unko ho ba to betimi adane maame show life yi wate show life yi na wo maame pe media abosom sem de wo maame pe baby papa ti me plan na yes wo ni wo mbeko eno de ne kwan ano na brampa case we o case ye wi age number Idrisu number na ye from na swiki ya no omo nkosa ne dua ne free na ma wonim say Idrusu mekwa mehwe sa asomdwe beba titambia me frɛ Idrusu na me frɛ ne yere no na me frɛ na damfo no na me tu ana moko fie ho ti Idrusu yere frɛ me wo frɛ ma no pa bia ma wonim de Idrusu aye nam so waye den wo so wonim se waton me dwan de ska akoma akos ti ebufo ne wo soro nam se nya abotere na me hwehwe asem ne me hwɛ no kule wo se na de no oba na ka ne nya no kre emo ne kwa didie emwane kwa didie ntom kwa ba ko ama se no makwayi obi ade am ya twitwa aboa no woda ho no na ntumi ama no wo se Idrusu aton de skana koma we ho ntokwa gidigidi Idrusu se menton won so se waton na Idrusu fre nsu de bo oba ne dua ti Idrusu na bo oba ne dua oba na nkasa nso no mehunu se nsuo no ono nso anya no yo wo de enti mfe ho ye bai die ene ye hye ne age no ni age ni wie no obesa akọ na Idrisu se bi wakodi no a me emfa me ho ma seso mama eti case we na how ye bedi akiri ena ni kire ya se akos
o free site ho be bada be Idrisu uku maame kasa na metie o ba ya wa yawo abrampa o kina mu ni enye na yehu monye akoso ofa ne so number ne ya ne communicate na mu ne akiri na ye nhwe ba bia ebekwa akosi ebusuafo me bana before so abem traders farm enterprise black and yellow bidie powder we fry ekutu fa bi gu nsumu no wanum sadodo a fa bi gu nsumu no wanum senya hangover fa bi gu nsumu no me pa chaw ni padua na ni sei fa bi gu nsumu no sada na wo halitosis a bi gu brush ne so twetwe wo se na ni nyina no nya de bema wo yam nsumpotu bebo kama de ehuni se wanum awudura wo bewuo no bi gu nsumu no owuo na tua hyeda kora be bie to nro benya bi Freddie Mens na ne heba Pidan Colinac Misty ene Blessing rekwa ho Frey 0243943413 Eraba capsules and feminine wash esiesie ma ne mema oba fa bi huru wa japade nu ne munye hwam wachi ma wie no ensuo bi egugu wo no unnom na unnom capsules na de wash ne so wash emu be chi na ye kama be Ibrahim ha woni nyina afiri wo so na wanu mekoba ma me hya na hyehyɛ oni padua sa wa bre wuti pa wo no ni nyina so be firi ho benya bi wala ba komase enkra new fadama so adroi bi ho o se frɛ 0244634024 FDA4 agya me pa chaw Bex Apex Foundation. Yes, Remo. Was it 23rd December? Wo boy kuna phone nyanka. S5 Crofroom. Na onu kwanti mi gire bi so ni mu. Tintade paboa, koleduane, buku, pensere, grenyoso, amwase, ni nyina ye mfa meka. Ukura sika nso amomo number ni ye 055 823 6473. Na wo de to so onyame obehira wo pa akwantuo ezi formula ntiake ho abonu edrona no den akwantuo e ba mesa ye fun kuro wanu mu ato braye mu hawo typhoid hepatitis nkotoa emienu enefo anu wati esi akwantuo e ba ka mesa ensaya de te syphilis gonorrhea candida chlamydia ebe ye firo akwantuo e ba ka mesa ayamutim koko oposo wani sasabro empompo tipaye your labor runabout come on now benye bi nso abetimi afre 0241 296 obeso ko Canada Australia New Zealand Express Germany group bomodin USA na komo express obeji visa ma scholarship on hye ticketing uko sua de te se IELTS SAT TOEFL ni nyina obeboa tentem o se 0249 000448 and 055 55067 D for brem Judge Midasi, Memfa Abasobode ma Sofoba. Aja de do. Wayati. Ekire se wo ye djuma. Na emum emano na emwayen. Nyame djuma de mehu no se nyame ammoa wa. Se de na mrebine ma me ka wo se nyame amfafie andete o mama wa so ni batete. Nyame ne boayen. Ana akwa so be se ye mfa mo se wo hye popo amoto. Obese. Na emum ne nyina emu nyame ne boafo. Me bo oba so e won kodin a wo kon e de ma Kristo ni wiase nyina. Ebenye si because the yatwere no ni nyina mane how be brave said you tu anamo kon de men kon kodane dua because di fo nko bia ho enkon kodane dua na nyame so nka yin se bibia be fine na judge de me di hu yaw pa ye idurusu ne yire no me di no hu yaw e kora o judge sabi mpreduasa sa baba we kura no kuna foforo beba Idrusu ka kire me sese wogya we kura obesan kofa oba ne te wo oba ne se Idrusu dwumadi a odi obekwa ko foforo okay eti wo oba na wo yes ade no you make sure say wo nyesa nkwasasem no sadua bom me pra o me ne wakontokwa me to gya hye no eyense hunu yesegre ne yire no na danfo bi de di na chi ene wo pia no ene onu asu betom selfie die na akasa no Idrusu de ne betom sadua bom ni pa no a na si wonyenye nsane anyi duabo na firi na no a wodo batumbi Idrusu yire yi wonya kun papa o ekun papa wonya bi esusu tutu boboso ebo pampe susu dinachi na do ha baba wonya sese bia no kun trase Idrusu afa blade atete ne mo machine na abrantie wosi wei sabi na nim na nhye nkuran na ka baba wo wei edinachi ka boni nim na nim de nhye nkuran na ni na bubu agu se de obi o waso
Then we shall cry there. Oh, yeah, personal time. Oh, me and you send it, and some cry saying, we shall cry. What the bread at it in a moment, so Kwame Nkrumah. Papa Kokola. Wo wanya blanti you. When you oh, na pampem krapa ohwena. Na pampem na nkasa che da pa. So hona ne muma tu nyina yi akokure kire ho. Ene wo twa dan cat ati ayi akokura tipa. Oh. Dem kan sha da nye bone. What I say? Enti eduru se yire no mami tunifo. Aye sa enadia mefa, ejadia mefa. Edu beko wo mu. Sa aduabo we edu beko mbi. Enti jai. Jama so twe no. Na seven producer be major pade wontimi kan se wonta mini bishop bi pa seven producer o man we wagidin me ka cho say woni akura 15 years anyinsen enam no ka say wonyi ni eto ye panyini yo ani woko ni ma woko tuasika se wo ma me abawie uguma ni ma se kora na mi wu a akwa wanyem ntimi nyingu ana ni ma me akra no tum enti duro so yi ayire enyi wadwen se wodi maso sam ebe taka akura no ana wo na wo ena wo so ena mi kru hwame wo kru hwe obehwe obenu obi agu be 6 ena obi te eso hwe na yire ne ma enti sama so na e create maybe nom sa joros huhu bi a yesomu a we na me nkwame dia we ba ma bi enu wanye ni pa akofo dia wo kru ko be beduru a ena efu ne kunu okono o ma ye untimi ntakere nyere we enti bompa yeta wo kru achi sa de be ya na mo no betima boa na enkofo duabo ene ntokwa semfensi woni so ene wato ponche ene wato wei ene wato wenti ebondua na akoso mi de manu sie no eye aboko ne me bi wona se wontimi nso a enkonkoso a oso ho ofo ya babawa tibla ho asene trase yakopon so be hye woni munyam yi woni di for fesi na mi sana se yo jaje na fancy wada worma da be ne twato a papa no ne hye na usimu agya no kanokre da be ache da be di bosome edibo some eburu enso so onyabere so ediko wo mu ma na mo nko hotel na hina no wona okoda na oba mi ho ofi na kase wona dan o dan kama oba mi ho akwaso ya eno ya na no nim se na yere no ebe ha no enti oba wo dem yo wa obejira ifi ni did su said the enemy may to pemu so be de akwaso ya akusu obapa isi what it is na to pemu be yesi gadam say for yesi ya to pemu shi na to pemu shi ana ofere wo maame emunyashi gege kwa na we na be ma ya ba be kun wo hu na ya utumi kwa wuranso sai wo maame de akwani asanyi na mi busamu otumi ko tu wuranso akoso ya wakose otiwa o suniti se na dwaman o hisi ni susua yen kwa computer so adwani mire shaman se computer so adwani o yes 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu di bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu sciatica expert Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual
sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke any STD ade ahodo na nea eye anisuo ane de ye honhum nyina wo de bedom abe herbal clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufue 0243 345 392 and will be there to a bravo swam sibra abe herbal clinic ebe Abeba, but Siakamus. Bishop 75 Enterprise, Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina, Yedisisi, Esbejem, and Yenimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space now running in our Bishop jewelries. Yenimni frititi we din somade unja dada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia ye won set wo ho ene ye won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesuna wo ye koje mu ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisi wiem di di ode be se waso di ode be tu ko di ode be tu nsa di ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop kumase ye wo mrom plot 17 adishe market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuma ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop we bi mu amu pa ne dodo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame afia so minim se omofra ani beje na wa krado etwe wukunu se oni ni be fia ebe no busua no afia wiye ede sede ahyemafunu mu na nso so wona ewonya nka fia woni na eni agya no obisa ho se eti no mo bedie akunyafo a oni ni da so bia no aya na mo ho atwe esi utimu ana enonti ena Bex Empathy Foundation ede esi ne ho so se afi bia obawe so wode sede ebe se akunyafo eni nyanka afunu so watade mpaboa mofra aduane obitumi de nyina aba enema yetro mu sanitary kit pad ene ho niema wodo pienu a say joy to widows and orphans Christmas on the street jumadi ebeba so 23rd December ewo X5 Kofum Kumasi so pesa obeye moa ewo sika fam ana say oniema no baabi na pesa yentu kai emegie no say our number we so 0558236473 na yebeba beje sanso na obetumi aba phone desk haya ana Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no eyesunyane na se dia wodi ni da so ha ba ho danse yi die jama o mo yibibi sunku bia ma on akosia na se wodi oni se de pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so herbal clinic no no ye do dia si na me se da de mentumi nka na mom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketwa wono so simu sei se na STI ano gono any syphilis no na and that's so heba na okoya unya na yaresa na o ma me so me ko hono and say matiasi o any o modro nam wo dran kasa say yes stroke kokoro de wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid wo ye operation da e ma ya mre e ma o haw e wa fichi kromu ani pi sunsumu yare ani sunsumu haw nyina ani da so heba e wo ma kumase o wo kwa makro na kisa fitam janse wa
Apropos or farmers about Plaster Hotel from 0243 64 9115 and 0242 655 325 and Midaswa Herbal Clinic and Midaswa and Midaswa Wampa. Adofo bi no di wo no ma woda na we mpodie efie pe Rashford mo we mo ntwema ye ne we ye me ba me sister ba Eugenia Bonsu oya adwuma o Bank of Ghana ene ma me su di na woda yesre wo suru nhira pa ene de ma no se onyame nkosoa e ma na ho de nya kese ono so ma ne nyansa ne hunumu ene nimdie ena wodi na woda yi hip 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 hooray nyame nhira ebusia eno kwa ne ewo ho na ya banya meche ene ye nanen ewe ye brei unyame di akra ne ye adwuma na sa testimony we ya ye bebo no in fact ya mentanye papa ya ye bebo ni testimony la mi na be transe papa ne ba obehia nyame che last week papa ne firi nkoko okrekra crutches ne nan ya isei ne mam yenu ne de ne ba ya sebi na papa ne nan de da fom o se ne bra ne hwe show no abrochire ene ohuina na me hu papa no ye me mobo se papa panimu o ye na dwuma na wa hia wo house ano na wo the testimony bi abampa cha abj I ready like say why mama yentie oh Abraham panin so ono so oh ono so Abraham patati na 40 sa no ono so tie eh mon chama yen mon hema yen na Abraham pan so bi a wo ye djuma no what ya o so ma kwante na ye be ade na ba no Edana e ba ono. Ke ono mi olmai. Na hu pa. Damia ne me ba wa. Ya wada bitu ya no. Sunu ya e bitu te chuma ba ye. Anje ya mama so. Siada. Nipa chomi tepa ode kasa. Jera nacho. Yumuse. Nipa ni mbema ni. Abe yebe mwekuma. Wo ayinim lamina minum ba bi o record ade papa no oba ye no se ye hu no firi nkoko ona ontimi nante baby e kan so oje direction no ko ehun se mema mienu abaye ne ho adwuma lamina una interview no papa no se de na asi o se okoye no sa Thursday ni de o man ko du fi Friday na o ya kwanjere o se o dai yem no se mema mienu tintin kese abaye ne ho adwuma ba na ne ho hwe ne pa no ehyehyenti no otieti ti na de chie no o se obaye na no ntimi nante ko ntimi sorry na de chie nso o da ho ana o person was sorry to what me sorry and o sa atnase ti Saturday o sa die no some day and obi di na chi sorry o se ni pakro na de ni ti se de free wie bu ba na di mirika se on solid to so ndi na chi o kwa no ndi na chi ti na ni ti anopa no ati me sorry atuni na mienu ti ade chi e o sa die esum die na nipa na ya ne sa nti e san se otimi na nte kakra na akase obenya nyame cha waka kire ne sa na ocheche mo enti abusuafo na de nyame enam ye baketua yi so aweye bre wo ye no me se papa we de me a me hu no no oya me bo so mutumi krade ne full steps no e ba ya brampa eni so koda ya na mema mienu aba no se omo ba ne ho adwuma to so mo twetwe no afa na no ye ne ya ade achi no watimi asole agina ade achi no wasanya dream na nipa no e de ne tu America eno say nyame che na amuna nyame che nyame na aso esa oyare omo ka kire no papa panimu woni turo enti mo wa brochire no ebia mo fra na ye kase bia me pesa me ni nyame che kasa isa kra no ni ho
oko school enti frɛ number we na ye ne wonya nhyehyɛ ya wobenya akora no na mu di atem no munya very careful wobi meji obi ya obi bia o na say wo ko D4 no amaniska no e ya bebreka go and read First Samuel chapter 9 one down enti se munnim na wotena ba bia wo take kansem a wo benya asotwe da bi naka obi pa na nyame de odum enti sama no won ko school gentuary school fees won idi eti ka free Ghana for ka free mudi ade papa bi apie Ghana na makeka ho sema na masen we de ama mu nsanu won pa kro ba yie say shrei say nsroma ya so de a kire se wo wia ya so de a shrei se wo wia e ka kire mu pray abrochefo eti abrochefo di adanse no ebi mu so betro ye hu hye because say office ya wo ba ya no o mo frɛ ya nka say ye nya akora no ko school nya dominity ne ma ne ko school o ko ni school ntia hye ye de be ma wo no wodi so a me se wo gidie e be je wo nkwa je nya me che number no 05 35 89 76 99 05 35 897699 0535897699 ofra chise bia wo ho e be ka kire wo na nso atie na wutu anamo a onyame obebo anu ayo wadoye pia wo mo amunim se mo tachi manka November nke prayer work eti ya dia ko 16th December Trinity Prayer Sunday shili metu shiro yo be siama wan sesi said the money want to be a whoopie out pese uba program ni bi onyame obehia wo na obey yi case number 2 afia ushia kwade kumase we complainant accuse ejala kesim wabei wai wabapa wanu sonken tampo en wati akotomu hey, mami usia. Mami. Oba fefe. Mami. Mi wo bodua. Mo Bible. Ena mi wo Quran you pe dey. E ba cho me pe Bible. Ko yan sorry. Church of Pentecost. Hallelujah. Amen. No. Pejai. Eya me adru afie usia. Eya me afie usia. You can send Bible. Me can send Bible. Sasa ma make. Sasa ma make. No krenko a. No krenko. Minitro. Onyame boa me. Onyame boa. Ye maami bi uwo kwada so estate ma Joyce kwada so estate mi chia wo se ne baba o New York ye friend no na hema brefi edreti ahema otie ye papa na hema ai na wo maami so ba obeye so mpa chede e na re kuya nyantatua wo Maryland tie se wo ko join ni club no Maryland mama huda ho no wo America for Janice ade penanso aba PSA poma we late waba na ekwe ko as usual ma abna wusu ginam na na ba fo awia oba pa Christy munyina mo bo adwuma boa show no nyame hira mo papa ya piano Evelyn adubia nyame hira no obed crunch so ewo ma me usu ade na asi ma mpacho February nim afie ya February ba try ena mesna mete kronom ni tukotna krodi ho inti me yana meta kronom ekobomiti sister bi o yana mafana damfo nua no na bomiti ti me koye no ne salon ni abi jejera ena me me kwata obomiti na me ko hu ajara kasim ena ajara kasim se ejuma sei ni woye de ejuma otu gold ono ba no pa try mo fa ma me otu gold no picture nto ho me nhwe enti gold se wo ye garam say ana wo ye de o say ono no otu gold say bia gold say gold wo fia obetira ye ho ne ma no otu ama ye ho ne ma no otu ama ewurade nyankopon yo enti menini hia no na o ka chem say me 4000 Ghana cedis na wo na wo gold ni bi na me wo bi obi e wo bi di bi eja me pa try me father awaja wo bi waja me bi na maami a ugina wo so na maami ojo so bi tu ama me ayo enti no oye na atoye mu a me koyi 1000 Ghana cedis on me phone so e de ma no pa cho usu na de adwuma na oye kasim ajara kasim etonton etu adro ne oils ma no mo so asasa ma no mo so asasa oils ne etu adro no wo ma no de yesi watete na no
watete ne kache maso wa oro na no asem bi obeke biara obegie to aso na akoyi 1000 brand dana na akoyi 1000 brand dana me ka say me customer sika na mkoyi brand no o kache me say just 1 week obeko akutu ade na yede ama me nti asem obeke biara me gidi nti efiri honom 1000 na mekoyi ama no nti 1000 300 cedis 700 cedis ni kra de ma me be school mu na me kopɛ bosia saa time na me niska bia o me eni paru so obetu ama o so obetu ama tu anamo no ma ye ntu anamo anko ho me de na me nim ho beli abije o ma me bet oh ma na me nim you see ka say na akoshemu no ma 800 million abije no ma me bet be mo ma me bet ni bet renye judge ni bet renye hey mami usia ma million 800 ma akọ 1 billion akọ 1 billion akọ 200 me 1 na da wo ye de ejo eto wi ma mi ton wi na de yan say ska ton box ni chain ni nsomade ni ana uska ana o se fama me na wo de ama no o se fama me na wo de ama no o se fama me na wo de ama no ade kro no so nkotu ma eye den otimi e ma wo de mane sa ma otimi ka se e da se e be kwa akutu misiyo ma mate mutu wana mo pe ma chese ade no kra wan ko he baby ade ne wo na nka mpese e asem we de kra ma me jala mi tonya me ntokwa we bi na pen mi tonya me kentampo na na fa nyina ma first ni kra no te kro no na na fa nyina ma ye kom kentampo yini ya be frɛ no na na fa nyina ma na na fa nyina ma wo de hye ne me kasai aba be frɛ na agiara kasim ni wabu obi afa so agiri 800 million so obetu gold ama no want to be into no adwane abɛhyɛ mpepere so mo maami ye bia wonimu no mofo mu baabi piala yanjiwa ufrikin tampo hwe foto yiye se wonimu na baabi owo piala ejala kasim mi donya me wo fesikani ni ye fra na manya no piaw mi si ejare so wa beba onimu si efra wo say efia ofrem hello 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 Auntie Ajala we Auntie Ajala na wan ya we bra Kwame yo mun check number yo Kwame ya da se wa man tu ana mo amama nko hwekura fia ma wo ye ntu ho ana mo ame ya nko hwese hanom ne wo until say me ma me ba ko a wo kire me na me ne wo edwom wo kire me say me ne nko nana ho nana sumankwa ahene wo simne ne koy nana o mama me ebu na saade we die ye ya ye kohye baby ye wo ansana ye tuhu anamon asaade we kura no enipa ne kohye na se wo no mo no ankasa de ni sika ene be ho adwuma nti saade ni a se ewo mu se 3 months na wo saade ne kro no do nsa kana wudi a o ma wa kasa de wo ko wa kasa wo peja ko fi ansana sade ne ye jani wa wo ma me no papa bi di ama wa eno agire ye ya de spiritual bi be wuram ti god no ye wo ma me bi wo ja obi a wo di ye ya na agire ko twa ko aponche e bi before de ye hu dudu bi e be na spiritual e ti say what is can we di na asi ma me hia ma o jis kan we no o ka che say nyame ya adoma that Friday be 2 months ni catch him said na me adoma Friday Saturday ni mi kunu nko mi chrono ni o discount be ka ko janye nko ji esika o sa frey o si sika ni mu odudodo o catch mi kunu say nyame ya adoma ebo a Tuesday obedi can send this 600 million into actually no discount no ebesi nne ye friend kra na onfa Uhiya kwa no wakati no. But why official complain ama police? Me pacho menye official complain. I say if we also say we report officially. Ni e twa wanted e to no so. Na yam so ye bom. Manya no. Mami usia wasemi de wo kan obi abeka se wo boa. Na wo gigi sika no.
watch me one recordings na mo true mobile money na wo de ma no na mo muntu ana mo no e de na ma wo san to aso de ma no na menti asa ma ade no me ka se na minim ho agia na meboa minim se ade no se obi ye ma obi kra ye den ekwohwa ansa na ye tu ho ana mo minim ho ayi what started this kind of man February if they try to man this guy man tibem again it also a chat as the last 2 months crowd Jameska and no crano 4.2 and no me ko bob besia na de na mo kwaya na mo nyai ada no ka se first cabra na wo de ko ma oso ye ho ade okotowe say not knowing say ade na say na minim se gold kra minim se gold kra ma na minim se gold kra sa akwanche kra wo ho babesia ejara kasim kuma se hina na wote no me ba cho kronom otumfo mo amo che Sompa TV wotumfo maami a ogina TV so afre na ejara kasim yi waje me baba we 800 million so okotu gold ama no mo amunim ni pie phone na mo ka ye panache ye friend sa wonfa na we ye betrake no mo de me ba kanjen is ukroje energetic drinking water alkaline the pebinum e pa chopa o no mo a e boa osiesie ni padua enuanu wom enti yesi enum su anya se enum ne kwa se enum su ne nyam anwoden magnesium potassium iron ensu wom kanjen ye de ya de bi edi nsuo ye eye acid free kofi no na oni padua no so ehia na we obi a wo heartburns dia we ni nsuo a ebe boa wo obetimi afre won wo 0241 449 191 and 0507 379 474 and that's so about clinic doctor said about said diabetes pa say umoja anu esichire wom pressure yes so another call so amunyina na mo frɛ no bia obi atene nka no wo frɛ na bona mane oba abesia wo fra mangudua ejada kasim wo fruit maka share trusses say stroke say ya awudie mu hawo tisimunyina ya mukuro obetu ase o se o pese wonufu ene wo tonso ya kase a ene doctor ni da so ene nyina wo ya hu adwuma ama wo pese wo furu so ye tean so akobeboa wo wabu ya kwa makro na Kisa Fitem Junction was a Cropon Farms or Mobile Plus 10 Hotel or say or ye Juma and no panel or check up and that's one no inti obey Mojamu Shimunina Kama for 0243 649 115 and 0242 655 325 Lawson Doctor no Herbal Center Doctor Ye Juma Doctor Lawson or ye virgin doctor nuru papa nuru odi be adwaso munni Lawson eba mixture Lawson law care mixture Lawson delay man capsules wajitin aboa mema ma omutitigu ye nyina no wo matimi asole agina agi abaso bodie pa Simba African Business Excellence Awards 2022 waje edi bebi ni nrui o say cancer obehwe bema ntimi nya adwuma yi udu sinema timkaja uju so twa hawa bem wo lo superm account ni nyina obeboa wo na we ya no ama wo sanse enuro no ano nam na wo penu pai bia wo dia ne se obegbo wura mu mrom se ye KNG heba Apidank Misty Freddie Mens Samenko Colinac ho nyina wo keu pharmacy also akwajijibi friend 0242 133 577 and 0248 619 999 Tabita Sofly alignment ene ukuadaje ni prostrate ni diabetes ye hwemo jeni ma che wo prekwaya nyewo diabetes liver infertility be mem hyehyew usisi bibi ne nam ni padua num twa herbal treatment ne massaging wa hwemo jemo twa scan papa bi enkramadina 5 stone food bridge hwa Sofly alignment takrade enso sunwane so ye wo 0202347647 abj still a wojira line so ajara kasim je fra wo ka kira wo se ye wo show wadum phone no na wo tibi nwane ye namlem
wo beje wo yam bo se wonu aketo we 800 million babesia na wa fa nwadi wo boa kentampo de se ho ye mi hudu mu a me se ye betwe atwodro se afa uturum me tonya me promise wo ade na ekoso wo mamu ni asa musu ya mo mama ni na ho we aka beka so ye waduro wonye waduro bia sebi ujimi mama elibrem oyin ni me da ase asem ya to akwara ide oyin ni etimi to obia o etimi to obia whoever you now so when you sit said dear those people omo etu atese enye Ghana hanko a ba bia sahwi mre bi bi ba ma sanso sa me de 10 million 10 million any a day gold Abyssinia me so minim sa ade animu ode ebesi anamu na ye ni ba ye ho so a ya dwen ba ye ho so na ba bia ọ̀kyerẹ́ yẹ́ sẹ́ ọwọ́ ẹni ẹ̀kwányà ọmọ fàásù ní kyerẹ́ sẹ́ de ẹ̀dí kàkà ẹ̀ na ọmọ ano na ọmọ àtètè ọmọ ano na nkasa enti sẹ́ wọ́n ní stronger mood mu a ẹ̀bẹ̀ fa wọ́n kyerẹ́ sẹ́ ọbẹ̀ win new easily na adeɛ no baabi a ọbẹ̀ start efiri wa obi a ọkọ yɛ ne ti sẹ́ kwan ọbẹ̀ di kan de nkɔmɔ bi aba ɛfa na adeɛ a ɔtontɔn no wabɔ nsa abesim. Enti enye easy so they get to know say we will go down na say we say omo system ni mu a omo ye sa ade no enti ni aye kan say de ye di kan ye ma ya dwene mra ye ho so bibi sa na we no na nka de odi ja no say o papa say ne na ona na nka wo say o kire no na kwan eniema bi say ne ya na spiritism wo ho enti ni odi ja no na nim kwan ofa so nya ne kwan anka ofa also ofa so ekire no say ye ni say na wan kire na o ya baba wasa na wanya obi a osi obet ya ma no ne de easy say ebe fa no nti ye tufo say sa niema sa people no mo around omo system ni mu omo rewura fie titru fie estate houses ni ade no ho de say nipa ni around o mbeki ka bi ama wadwen aba ho so eninti say nipa nyina ya alert on those people oba wadwuma ma ade na so no nya no nti no onam o ade na so no nya no nti no onam omo they are up to something abibia emu odu na ode enya afia yin we de afia kafra na so ye be sabem ye so obi send message say wo wanchi enya kentampo omo chini pa eti woni na mo wo wanchi se hwinum ni ade nyina ya nana osagefo anye tabrako nana awiei mi bodi na mabo mi mu ase nyame nhira ho mo nyina mo hu maami ya wanchi fuo brafo wanchi ene yesi woni nam wo so niam a wotonton eto kase wayere ne sa niam ni Ethiopia be woni bia production line ni se wo tie radio wo she TV 054 112 6626 054 112 6626 D for brem ejara kasim judge me that say judge sakrofo we die in fact omuni omu nuanu mema na omunam no na eya na omu yesa aduma na me ba ma mi suo no ebi si sister bi so a sister no kwado oka che ne se kokoduro no wodi ka wodi na na ate na sister no so na di kunu akota South Africa 10 years no mai and was immediately it was wodi ka ya na ate judge wodi ka first one no na sa yemre ade echi obewu no so wa yemre was we ade say me wa homa bi me de so ase no na me de so ase pe udine seconds ebeti ge na ni ama no so ana okowro no ho se papa bemo kokuntu no ho ofa adene mfa eyina se oti na ni no na oni abranti asabi buzufo na mu fi no oni nada owie na okọ eja se na koka che no ebi na asie no de wuya obesi ni wa ba wo nchen ni so fito no wa ba wo nchen wo de kasade ehwemade na da we metim aboa we me wo nuro ma bin me na we na de do we ma me god me tu won na ma tu obi de wo be ka convince wo
na me ni wan kan hyemu a minti asem se etu ukunu no bo na mane ana se wa mo na mane na bo na mane so ukunu so adwen no e ka che wo se fo mama ami ana mama ami etima dada wo sei eye ne mo ya 800 million what is it kan wo woni eduro wo woni he enam so wo hye jimi fonti dia na wo jiko na eduro na bia ye kan se ye eduro bia anotro etiagia baby o hye de odo na anotro eti goduro ye nya ma wo first kan ko ama wo is kan ba we say to go drum yare because ye pedi ye ni ko so be hu eti se wo to goduro da bi ehwe bie misu godu mi fie mi wie am do di ma chi kokotu ai because timi ma magis kan ye 10 million li kana fo mama ye ni na ho oh what does ye we mu wo di agro be ma o ga kra ja na so yire ja ho o wo to kase ye o be mu oduro o be to na wo to ba ko na e proba eno o me se wa wo di nyina nenso enam se nyamra se mama me adi no yintimi ntra ho e mama me ne funu huni ye sira twefo ne tiefo o ma we mu no se me no mi enu asinkete ne ya kokodei wo di atam no wo ye de bedi wo tete mi no wo se odifo susu ha woni enya nsa o am count down ana wo se contractor ne ade na be count down no wo be kaso odifo mo e de gba pa wo ye na mo ya obi o ton sumade e ton bag 800 million enya sketu o enya biti sika oba besia sabi o wọ́n soso kura wọ́n lè jẹ́ pọ̀nì níbi ìwádìí sika náà wọ́n lè kọ́ ọkọ àná ọkọ ní omi nìyẹn wọ́n yẹ kẹsẹ̀ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ nyẹ́ màmí nkọ́ ni o dẹ́bi wọ́n jẹjẹ nkurọ̀fọ́ bi soso nìyẹn eti si yẹ ha yẹ nínú yẹ kásẹ̀ mu a mu nta yẹ kyi na mu mi yẹ supọ̀ nom ni yẹ tìmá bọ̀ ọmọ ọmọ kọ́ ọmọ kyerẹ́ ni ẹni guase mu na emu ọ̀ya sẹ kàn dẹ yẹ mu sẹ yes kọ́ńtàtà náà wọ́n ní dání yìí eti ẹ bẹ sẹ jìá bẹẹbi a wọ́n ṣe bi ẹ tiẹ fọ́ ni ẹ bẹ fọ́ munkihwe mami ma ejia Kasim ejala Kasim won we dia akofa won dia akofa ejala Kasim debi o ne bia o hye ne kura wonyini debi eno de azan wo dia akofa so baka to se ukuru mami se oi o ba to ukuru amona because adwene kuto mu no eya adwene a eya nu adwene enti ejia Kasim wo ka po ayema o ayema edro bia ma ba bia waduro fasikali bra wat ya tom na dira wase de o ka che me sese wo twantre ye ya ne cap no ani ayema ne ani ayema ne wono asem o ka che sa no o ka che me ayo ye diska enam na yema ehyan na yema enam no abusu ehyan na yema enam no abusu pite awo pite wompia on day in court eti ejara Kasim bia wo bia o veskan bra o mani na money to bidonya san no pa ewia enyumre ye ba hwehwe na se tine so a godo wo gan na obi afie bia obakotu ye betu ye betu oti adi members oti mimi fie godo ho mama ni fie godo ho bega ni fie godo ho abran pe fie godo ho abi je fie godo ho ela mi na godo fie ho ye betu ni na eti bo mo de fo am niskabre no ye se ye nyam timpoda we eye kadem eye gadam eye kilim eye tabu yes se o free wanchi ti wanchi no wo wanchi na se metimi adravo akọ no metimi akọ memenda ni pekuya to ejala mi se memenda ni no me wanchi na se mi kukura kram mi ku mi sable fa kram e te won ofri eti memenda mi no bi enu wanchi right for you every wanchi dia be si wanchi no wotumi nyane eti se wotie afrem ame no na chansi kama no saudi ya so kura tia bi na ne nya hyehye ye kwasem ye no ya adwene me pa cha de this year last year why bi nyame ayi bibia ma ye mfa course be mi enum ye wi ana ebie line akasa tum so mpa cha de abusuafo we na bible hwe se ye be ye kunafo ni nwisia yie na ya na to le bia baby edi sika na ene me ko no so hia baby wa de kokora ko hia no me bone abawi ase na unya baby say asofo o man yin no ma agina bompaye na nsankyere ni di akire na nso abeye bi
na wonyame ahyira number this send this scan here 0598 559 802 Taiwan Media na Blessed Foster wo mo ntoma wo atade wo anwa wo betimi de aba why be last year why be this year onyame e bibia ma wa from enemy share with testimony 0551 931 931 where dey mesrew e yesom pache de testimony ye fa course me enan ye wie bebie line atum first case the second case na mo so mo de madwen kiraba hello 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 Pachodin baby akase free yentie wo ye som pache de Pajala siame yesom pache de e de na nyame aya ma wo e yango pa ya mo me me sita nyina aka mo e ana mo kaje yango pa so bi mu tanti e ko bwa so pache de e tene ko mo sam pa mo de so yango pa ni madam se minister kare ne me kai penalty every one na chese sika mpa won nsem da ye da sipa mo ebusua ye bayi ode ne diaba so betimi afre no wadi wadanse se one hello Pachodin baby akase free so mpache de wo ye bidie ne nyame aya ma eh wo nyame aya bebre na ama ye da si bebre wo so betimi aba 0551931931 so mpache de more than CD no one wa hello good afternoon afternoon baby akase free to can share from my drive and make us free so yo some pacha de oye bidie na nyame aya ma wo me pa show me pe number no go ni see aba me phone na so go you yo 05 98 55 98 9802 idea be by Blessed Foster and Taiwan Media why me pa show me dance yo nyame shira wo me pa cho sabre ye bie line atum ye nua be case any first case idirisu any ye course wo so betimi aba hello 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 Pachodin baby akase free ma bra akase free okay yentie we because some pass de ni uye bi wudu kwa juma sem ne baaye nyame amana juma Ola ni munye mame hello say enu aba ejara ka sim yeso wo wanchi ho na ufire obi dim wa flak eye beta so obefre afia wo wusia na waka bibi pa bi a kire no na nyesa wanchi utimi nwane hello good afternoon afternoon Pachodin baby akase free when you family abula me pasa fi adansa from yo abula enti o le de money aduma wona wa bigafo na me shira money aduma fa mo magana only the tell say Idris want to know for penny a man in 32-31 years no ba ye aduma tene when you opportunity so ni me have man so on ken ho kri ho sa yo wo he na braye na so ma me so no wo putu bia won chen ba ne sana won tun ku yi ye dase pa so di do de yire e wo bi kuna chi e ma ne ansem gunu embassy ye dase hello hello yo bi de thank you wasu jin kan en ka su ni abe ma ye ko e me chawo no be ga kunya ama ka ta me ka sa ni ya ba bi de here ya me bi mu se nya mu so no mu na actually na ndu ha on so ya no ya on so ta so de so kuma me o ba wo wa no te mo ba ka to me na atun na bi ebu bo bra won ho any pay di boni o timi ko tete o tekre ma se wo de be bu profa fu company so na I am for ya ye ba ho ko mo bra
So if I want to get my now, I want to tell you what come back to my word. The name of Roman and now you know, you know, also, you're not going to go to I'm going to want to contact everybody. You put it out to the boy, you're so bad up there. Missy Wanchi, and me, my quack. The promise, Wanchi. Me am a drive up on me cruise. Now me touch him out with the guards. Gato swinging out, Mamma and Metiano. My father boy said, we came up a show. Man, I'm catching. Hello? Hello, Mama. Pacho didn't baby, I can say free. I try to say me, I call them, I say them. Yes, you. Mama, where do you go? We are by myself, they kind of make us a crack. Papa, why, penny pa, no, I just go that. What you will pass, and so near that she's what to walk. If you had assembly, and I'm not like a person will fear the assembly, you know. Who pennies will fear the assembly? Ma, where them is Palam, and someone else for Namoshana. We are by one by Diana and something. We are in Slam. Get us say, Maka de Kai road before you now, touching my mammy, create a Tramandela on Obama, Brea Chiamo, Brad Charles. Amen. And then the year Sarah. Any a chiro for you na Marcus no yasimuti papa. If you have Watema, Yamishra Mopa, Minia, Yantua, Annie. Hello? Hello? Wouldn't baby a casa free? But you're the ammo, make a thing to my say. Oh, my uncle. If I try to say, but mammy, I like rather than a master. You. Commando, so papa. Yo. What is it? Take care of my son, before I get that. Our children should have to take up the phone, the mother, papa, and some money. Yeah, that's it. There's also town. Original. Hello. Hello. Pacho didn't baby a casa free. Yes, I'm not going to casa free. Young quay. Intino, Mamma Jala Casino, a Kramukunina. What you not wanted to take a master of no deity, a poor month for sa. And you could, and you are Kramophone, can be no kind. I don't know, Coupon, dear. Eh? So, my metawichi, what so pa? I'm on the set record. I will wait. Ejala Cassim. Yes, you and Rana, do you slam one cheek? What Pia Mubu Jalapia Mummy and Chino? Namu Freya, Yababa. Muwa Jarawa when Chian for Toini, Mumma Yan Chino. Namim and Davis Simini. When Chiwa, what could be a Kuno? I'm catching them. Hello? Wouldn't baby I can say good afternoon. Afternoon. But Mohammed, the Yo, Yenti Mohammed. But the first case I was making, they can't do this in check. No matter what I think, so with the first, and the funny way much to be a pack. And I said, oh, no, and quality of home. No good, they all done about who is not the trouble to confuse any ever. I'll come to come over 5,000 to Pano. I'll come to come from an animal. And so I find it, yeah, I come about trouble. Most of my make us a small time, no, for family back. So from the back coast. But somebody feared the power. You want to tell what? I know the Bobra. The Bobra. How for the community? For the community. I don't know what I'm talking about. Oh, what is the office? Oh, for the young player of the advantage over you. Okay, let me catch somebody say, so I can put it in the phone. This is the push. The reason is the machine or the Casa. I don't know. How long is it your automatic? Machine, hello. Hello, yeah, you didn't baby I can say free. You don't care commercial official person that been on about. You don't care what I'm into. Yeah, I can't work. If you can, a man of that cash, you can't even be know. I just have your phone. Maybe I was winning in the deep. I don't know, just good for the issue. That make us know what you want. I think one of them, I want them everybody. The other send down the action of that's what I would to me. Yeah, that's say yes, so you Obama, you dear Banny Jara Cassimo. 80, Yabare.
wo bia nso a wonim say yem frɛ ne saa no production line no ene wo TV ne so no wo tie ne radio so 0551 931 Bumfa production line to Somaye. Hello. Good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Pache from Alhasa because if I have forgotten. Yenti Alhasa. Pacho, where did you see her and me took more and the program where nothing. Think of it much in the car. Yeah, but Pongo. Wada my time was here be poaching and what baba one ya. Pacho, right. Yeah, that's it. My time have a fair shame free mama see fashion. Kotoko Junction, say a kaba, wedding dress, casual wear, a yisuma, Obepam ne kama on any ma, akosi Aisha, Womu Juma pa na free, Womu boy Jumanso, Emilia, 054 337 0005 054 337 0005 Mahana, who are London, Mahana mete unkache, Yama mente unka. Hello? Udin baby akase free. Yenti. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. The Pacha Steven and Catastrophe. Steve Yankwe. Le Pacha Steven. Jaisa Utia Umo TV Nation Nakasa, why it's onka. Oko. Yes, when Chimenshia, a home free. Yemfa one, name fancy. Hello. Hello. Would you baby, I can say free? I'm a cassette master crew from. Yes, you. It's all for something. Then they just said, oh, I'm not, and you just can't man, or many now, as you said, when you can't really kind of the man, look what they're going to view. Oh, now, if you go to go to you, the go to who, so Mr. Esha, my if you be also, what's up, who could you? Yeah, that's it. Yamicha number ni mu amose mantene 05 35 89 79 7699 05 35 89 7699. Yes, sorry, so I'm a good deal for no. Abetua so hini ni Sompa Nkomo Ebola.